Саха народный поэта Иван Гоголев кындыл тарабит дойдутугар бүлүү лугар чөчүн эхилеген бытты ден алаагыгар улустагы ейер кутта кохонюттар кең түһүлгелere боланаста. Сихили келер материалга көрүң. Бүлүү лугун чөчүн эхилегер бар Иван Михайлович Гоголев кындыл түмелен итенне олуктак чөчү библиотекатын үлэхеттерин көголэхининен аппын актан ахарын таптыр сахам тылынан диянаттак суруячы кохоннорун кини ологун айыр үлетин сырда тараналлах белетерехин боланаста. Дәкиен терәһиннәк кескиллә буланнардак терәһиннәр бола тураллар. Кара сырдаттан кини харакаталыгын суруйбут, геройдара олоксуйбут. Местелерine сырытты бит. Терәһин сағланыта харакаталык үстомнақ айымне прототиптеринан Чочу народный театрын артыстыра толырулақ быстақ бұхатардылары тұрордулар. Бұл быйыл арикан туристическая тропа ыллык тени хағалаты бит. Эти харакаталык тен романғы хұрулы бит, сүрін геройдар прототиптара олар бит өтөктөрүнен, бессиринен бұл бүгін хырытты бит. Терәһиңе бүлүүдәгә Николай Чернышевский атынан педагогический колледж преподавательлары Петр Староватов атынан түмел үләһеттере оны тәңә бидилән жон кыттыны ыллылар. Ağır bölük bu bar bir yakasıya diyen hatta bu gittanıla attanamı diye ağaçlar büyütne hasta konkurska kıtındı büyüt ondan orada köyde bile ağaçı büyütü nürgühün balsı kıtı büyüt ondan bu Ivan Gogolev terehenleri kurutun kıtı büyüt bir dilen kohonga da konkurska bölükden dağıga. Eniketин да бутерәһин сетемен быспаqa сылтан сылайы тупсан үгәскә кубылыян ытыллара баланнанар. Анна Васильева, Леонид Менкәров, Саха телевидениеда Бүлүү Луга.